Ni aikari ya Gwashare kaunti-ini ya Naikuru aria matunganite githima-ini kiria meriga kwiyenjera na moko mao niguo gutaha maaĩ ma mahuthiro mao ma o muthenya kuona mbura ndiriga kura gicigo-ini kiu. Ona gukiria uguo aikari aya nimonanitie marakara mao kuona maaĩ maria marataha kuuma githima-ini kiu ti matheru na riu makauga mena guoya wa kunyitwo ni mirimu iria yumanaga na giko ta kuharwo gatema na ingi mingi. Tunaanza magonjwa tena, tunaanza kuhara au homa, magonjwa namna hiyo inatupata. Wakati tunajaribu kuongea na progress wetu, lakini wanatuambia watakuja, watatufanyia na wakuji. Miaka ile tuliwasagua inaenda inamalizika miaka 5, wengine wanakuja wanatuambia hivyo. Tunakaga namna hiyo. Ni afadhali MCA wetu ile pesa amepewa na serikali atuchimbie hiyo kisima ndio tupate maji na tutapata maji. Ikifika tu hapa kwa shule kila mtu atakuwa tuna maji. Ihinda-ini o riu aikari aya ni morotete atongoria ao makiria gavana wa Nakuru Kinyanjui makiuga ni magirirwo ni kuhingia iriko ciao iria mamereire hindi ya kuhoya kura kuona thutha ucio matigana kumona ringi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni wa Nyambura.